هذا العلم الحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bugün bizning kagimiz bo'lsa Qavaid ulumul hadis İmam Tahanaviy yozgan Qavaid ulumul hadis degan kitobning 2-chi darsiga keldik. Biz bundan burungi darslarda shu kitobning mabadilarini tushuntirib o'tgan edik. Endi bugun bo'lsa shu bundan ilgari ulumul hadisning mabadiini tushuntirdik. Endi bugun shu kitobdagi shu ilmniki shu kitobdagi shu ilmniki mesela ta'rifini tushuntirib o'tamiz. Hududu alfazin tusta'malu fi hada al-ilm. Shu ilmda ishlatiladigan lafzlarning nima ta'riflari degan bo'ldi. Al-hadisu birinchi biz mavduul ilm bu ilmning mavduini bo'lgan al-hadis bo'lgan zaman hadis. Endi hadis degan gapni ta'riflaymiz avval. Hadis degan nima degan gap? Al-hadisu fi urfi ash-shar'i shariatning urfisida hadis degan ma yudafu ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga izof qilinadigan, qo'shiladigan, yani nisbat beriladigan so'z deb ataladi, hadis deb ataladi. Va ka'annahu urida bihi muqabalatul Qur'an li'annahu qadim. Xuddi hadis bilan Qur'onga qarama-qarshi keltirish, ya'ni Qur'onning udulasi keltirish irada qilingandek turadi. Nimishqa li'annahu qadim. Chunki Qur'oni Karim qadim. Endi demakchi o'g'ni hadis deganniki lug'at ma'nosi, lug'atda hadis degan jadid degan gap. Hadis jadid, ya'ni yangi degan bo'ladi. Anda olganda bu yangi degan gap bilan payg'ambar alayhisolamniki so'zlarining nima aloqasi desa, ya'ni qanday aloqasi bor? Chunki bu lug'at ma'nosi bilan istiloh ma'nosini bir aloqa tilib bo'lish kerak desa, yangi deb atashning sababi Qur'oni Karim nima qadim. Hadisni payg'ambar alayhisolam degan. Hadisni payg'ambar alayhisolam degan. Lekin o'zi xohlab degan emas. Lekin payg'ambar alayhisolam lafzi payg'ambar alayhisolamdan chiqqan hadisdan. Qur'onchi, Qur'onniki lafzi, ma'nosi hammasi Alloh taolo tarafidan tushgan. Alloh taolo tushgan bu Qur'oni Karim nima qadim. Qadimdan tortib Qur'on kalamulloh qadimun, g'ayri maxluq. Demak, hadis bo'lsa buning aksi, ya'ni jadid, yangi degan gap. Hadis degan yangi degani, ya'ni payg'ambar alayhisolam yangidan payg'ambar alayhisolam so'z. Qur'onning qarshisida Qur'on qadim bu hadis. Hadis yangi degan gap. Shuni tushunmoqchi. وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي وفعلهم وتقريرهم. Hoş. Endi İmam At-Tibi degan ajoyib katta muhaddis endi. Ajoyib katta muhaddis, katta olimdan biri. İmam At-Tibi mundaq deydi. El-hadisu a'ammu min an yakuna qawlan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Hadis deganimiz bu faqatla payg'ambar alayhisolamning so'zi bo'lib qolishdan yoki bir sahobaning so'zi bo'lib qolishdan yoki bir tabiining so'zi bo'lib qolishdanmi nimaroq, omroq, kengroq bir so'z bu. Ve fi'lahum ve taqrirahum. Ularning fi'l isharati va taqriri degan gap muqarrarlashtirilgan ishlar bo'lib qolishdanmi omroq, kengroq bir so'zdir. Demak, cho'g'ini faqat payg'ambar alayhisolamga xos emas hadis degan. Hadis desak, payg'ambar alayhisolamning so'zi bo'lishi mumkin, payg'ambar alayhisolamning sharti bo'lishi mumkin, payg'ambar alayhisolamniki oldida qilingan payg'ambar alayhisolam inkor qilmagan taqrirlash, muqarrarlashtirgan ish bo'lishi mumkin. Yoki sahobaniki qilgan ishi so'zlagan so'zi muqarrarlashtirgan ishi bo'lishi mumkin. Yoki tabiining qilgan ishi so'zlagan so'zi muqarrarlashtirgan ishi bo'lishi mumkin. Hammasi shu hadisning qatoriga kelib ketadi deyapti. Shunda hadis degan payg'ambarimiz bilan chektirib aytadi. Ha, demakchi o'g'ini kangri demakchi. Lekin 5ta musannif dedi ma yudaf ila nabiy. Hadis deganimiz payg'ambar alayhisolam bilan izof qilingan. Ya'ni qala an-nabiy alayhisolam, fa'ala ar-rasul alayhisolam va fu'ila hada shay'u amama ar-rasul degandek payg'ambar alayhisolam bilan chetish qilishning hammasi hadis. Payg'ambar alayhisolam chetish qilmasa hadis emas deb musannifning ko'z qarashida aniqdi. Lekin Imom Tibiyning qavlini keltirib qo'ydi. Xo'sh. وقال الحافظ في شرح النخبة الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. خوش. وقال الحافظ، من هو الحافظ هنا؟ الحافظ
ابن حجر الأسقلاني. ابن حجر الأسقلاني رحمه الله يعني شراح الصحيح بخاري. إمام بخاري نك شراح لرنك جدك أن أفضل ابن حجر الأسقلاني رحمه الله مذهب الشافعي مذهب ده عقيدة أشعري عقيدة ده. ابن حجر حافظ ابن حجر رحمه الله ده يدك في شرح النخبة. أنا فتح الباري دي كتاب نزغن فتح الباري دي كتاب نزغن في شرح النخبة. نخبة دي النخبة ده في مصطلح الحديث اصطلاح الحديث النخبة ده بكتاب يزغن ونكين دم النخبة شرح قلب شرح زين بكتاب يزغن شرح النخبة قلب شو نخبة دي قصقر مختصر شرح قلب يعني بكتاب يزغن شرح النخبة ده مش شرح النخبة ده كتابنا شرح سده حافظ ابن حجر الأسقلاني مدقديدو biz ما كتابنا شنو نقول مزمده ابن شهيد وقال الحافظ في شرح النخبة حافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة ديان النخبة ديان كتابنا شرح سده شرح النخبة ديان كتابتا لما يدو الخبر عند علماء الفن خبر ديان علماء البوبان يعني اصطلاح مصطلح الحديث ديان مش سهادك علماء كس قرشدا مرادف للحديث حديثنا مرادف ديان ما ندشدور ما نداش مرادف ديان bunu onu maalesef bunu maalesef bir خبر من حديث bir dedi. Bilmem ما نداش diyemiz ما نداش diyemiz yani ما نسبر سينونيم ده ما نسبر فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع وقيل الحديث أمد فيطلقان عندها عندكين bu خبر bilen hadisning ma'nida sho'g'an bo'lsa unda bo'lsa xabar degan marfu qilib ishlatiladi mavquf qilib ishlatiladi maqtu qilib ishlatiladi marfu degan nima payg'ambar alayhisalomga nima qilgan kutilgan ulangan hadis mavquf degancho sahobaga to'xtab qolgan maqtu degancho tabiiy to'xtab qolgan yana buni kelmasini keyin buni keyin tafsil tushuntirib beradi aslida tushundirmasak bo'ladi tushuntirib qo'yadi uni kenidan المرفوع يعني خبر ديان مرفوع قمشلتلدو موقوف قمشلتلدو مقطوع قمشلتلدو عندما خبر ولا حديث مراد بوغان كان عندما حديث ديان مو مرفوع موقوف مقطوع همسكا حديث ديل دو ديل وقيل على حديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره وقيل ديان ديل ديان مو ديل حديث ديان پیغمبر صلی الله علیه و آله kelgan narsadir xabar degan payg'ambar alayhisolamning g'ayridan kelgan narsadir deyildi. Qiyil balki. Qiyil. Yo'q, zaif. Yani musannifning ko'z qarashida zaif degan gapdir. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس يعني أمني هذا علم المنطق نجيب لنا وقيل بينهما يعني حديث لا خبرنا على صدا عموم وخصوص مطلق با فكل حديث يعني فاتفصل يعني فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا يعني demek her qanday hadis xabar lekin her qanday xabar hadis emas demakchi. Demakchi o'g'li yani hadisniki hadis nima qolganda xabar qolganda axos. Hadis nima? Hadis a'am, xabar axos. Hadis a'am demak hadis degan cho'ng doirasi cho'ng hadisning doirasi cho'ng xabarning doirasi kichikroq deb shunda tushunganlar bor. Demak bunda deganlar bu nima deganini tushunmoqchi ya'ni hadis degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xabar degan maja'an g'ayri payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deb mau chiqma ko'z qarashkilar aks demakchi aks. Hadis degan payg'ambar alayhisolamdan va sahoba tabiinning kelgani xabar degan faqat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelgani yoki hadis xabar degan sahaba va tabiinning kelgani. Xabar sahaba tabiinning kelgan, hadis payg'ambar alayhisolamdan, sahobadan, tabiinning kelgan. Deb nimaga doirasini cho'ng'atdi. Hadis am bo'lib qoldi. والمحدثون يسمون المرفوع والموقوف بالأثر والفقهاء عنده muhaddislar xo'sh muhaddislar marfu va mavqufni ya'ni sahoba rivoyat qilgan tabiiy rivoyat qilgan hadisni deb ataydi bil athar deb ataydi athar deb ataydi marfu degan payg'ambarga yetgan dedingiz ha marfu degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetgani mavquf degani sahobaga mavquf degan sahobaga yetgani buni athar deb ataydi asar va fuqahaa
خراسان خراسان أيوة يسمون الموقوفة موقوفة بالأثر والمرفوعة بالخبر والحديث. أما خراسان'daki fuqaha fiqh şunasları mevkuf ne? Eser deb ataydı. Yani sahabede to'xtab qolganini eser deb ataydı. Ve merfu'a degan merfu' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni haber ve hadis deb ataydı. Ve yusamma al-muhaddithu athariyan nisbatan lil-athari ve athartu al-haditha bima'na ru'aytuhu. Yani muhaddis athari deb atıldı. Eserge nispet verilip muhaddis athari deb atıldı. Mesela ve athartu al-haditha deb keladi mesela bima'na ravaytuhu men hadisni rivoyat qildim degan bo'ldi ma'nosi. Xo'sh, endi bizga demak hadisni nima qildi? Hadisni ta'riflab o'tdi. Demak o'zi eng boshda aytgan so'zi hadis degan Payg'ambar alayhisalomniki degan. Payg'ambar alayhisalomning qilgan, Payg'ambar alayhisalomning oldida qilingan, Payg'ambar alayhisalom uni inkor qilmaydi, men iqror qilgan, uch ish buningda hadis bo'lishida hech qanday shak yo'q. Bunga endi sahobaning so'zi degan gapimi, ya'ni demak ixtiloflarga bu hadisning doirasiga kiradi. Tabiiniki so'z degan gapimi hadisning doirasiga kiradi degan gap. Shu sababdan bizning Hanafiy mazhabida mursal hadis nima qilinadi? Dalil mursal hadisga amal qilinadi. Mursal hadisga amal qilinadi. Masalan kafir bilan musulmonning orasida jazoni yo'q deb bir fiqhda bir qoida bor. Kafir bilan musulmonlar orasida riba yo'q, riba shakllanmaydi. Yani mushu gapni İmam Azam nereden olgan desa, mursal hadisdan olgan. Mursal hadisga İmam Şafii amal qilmaydi. Mursal hadisga İmam Şafii bu hadis emas deydi. Lekin İmam Azam agar tabi'in bilsa, tabi aql tutlan hadisni Peygamber Aleyhisselam ulgan bo'lsa, hadisni Peygamber Aleyhisselam ulgan bo'lsa, buni amal qilinadi. Mursal degan qaysi hadis? Tabi'i Peygamber Aleyhisselam bir vasıta varsa, yani sahabe yok, oturdu sahabe yok. Lekin tabi'i, mesela Hasan-ı Basri Peygamber Aleyhisselam'ın rivayet kılsa mesela. Hasan-ı Basri Peygamber Aleyhisselam'ın bir vasıta rivayet kılsa. Tabi'in sahabası çok premo. Ha, sahabesi yok Peygamber Aleyhisselam ulgan bolsa, muşu mursal deb atıldı. Bizning Hanefi mezhebinde muşu delil. Şafii mezhebinde delil bulmaydı. Demek hadis degan, yani bizga demek çok umumi bir şekil Peygamber Aleyhisselam'dan ve sahabeden ve hatta tabiinin kelgani hadis buludu. Çünkü tabi'illah degan hammasi ang yaxshi zamonning qatoriga kelganlar. Khayrul quruni qarni thummallazina yalunahum thummallazina yalunahum. Yani ang yaxshi zamoni mening zamanim, andiki mening zamanim yondashgan zamoni. Tabi'illah andiki tabi'illah yondashgan tabi'illah. 3 zamoni. Undan boshqasi hammasi yomon zamon. Sahoba, tabi'in, tabi'in. Xo'sh, endi bizga vel matnni so'zlaymiz. Vel matnu huwa alfazul hadith allati tetaqawwamu biha al-ma'ani. Yani metin degan nima? Biz hadisni tushunib o'tdik. Metin degan desa, metin degan alfazul hadith allati tetaqawwamu biha al-ma'ani. Yani ma'nilar muttasab turadigan hadisning lafzlari. Hadisniki mesela qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat deganda qo'shtirnoqning ichidagi shu nima metin shu metin deb ataladi. والسند الطريق الموصلة إلى المتن أي أسماء رواته مرتبة. سند degan nima? Sanad degan الطريق الموصلة إلى المتن, يعني metnga shu yuqorida metnga elib boradigan, metnga ulashtiradigan yo'l. Bu qaysi yo'l? Yani asma'u ruwatihi murattabatan, yani şu hadisniki ravilerinin tertip bilen isimleri. Qala محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده Peygamber İslam'a yetişken şu ravilerin isimlerini de batılıdı, senet de batılıdı. Senet. والإسناد حكاية طريق المتن وبهذا ظهر أن والإسناد حكاية طريق المتن. İsnad degan nima? Çünkü bizde kullanılan narsa hadis mustalahul hadis ilmida jiq kullanılan gap qolsa biri hadis. Yani biri metn, yani biri sanad, yani biri isnad. İsnad degan ma huwa al-isnad? İsnad degan hikayatu tariqil metn. Yani metnin yolunu hikoya qilish. Yani metnin yolu degan sanatni haddesana deb
نمك يتشو زين مع أشو حديث يتشو زين مع إسناد يعني بس حكاية متن حدثنا محمد إسماعيل البخاري حدثنا فلان دب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ceryan sözleşimizin üzerine mi? Sözleş. Ne batırdı? İsnad da batırdı. İsnad. حكايات متن طريقة Hikaye yani sözleş demek. Hikaye yani sözleş. Şu senet ne? Yukarıda senet ne demek? Şu senet ne? Tertip bilen sözleşinin üzerine mi? İsnad senetinin üzeri şu senet sözleşemez. Senetinin üzeri degan şu erler. Esma-ur rical metin degan şu esma-ur rical ulab senet getirip ahirde degan metin nas yani hadisniki nas tekst. وبهذا ظهر أن المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وقال ابن جماعة وبهذا مش hepimizden yukarıdaki müşrik hepimizden zahara şu aşkarı oldu ki metin bolsa gayetu ma yentehi ile isnadin isnad kalamdan ibaret bolgan bu isnad yitidigan narsaning nishani nima ekan metin ekan yani asosiy maqsad isnaddan asosiy maqsad sanatdan asosiy maqsad nima ekan metin ekan metin yani mabadi qasgan sanat isnad mabadi ekan gayet bolsa metin ekan Peygamber Aleyhisselam'daki قال رسول الله تقول إنما الأعمال بالنيات يعني söz هو الهدف غاية المبدأ شو مبدأ مقال مبدأ سند وإسناد قال لي وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد عند ابن جماعة رحمه الله من قيده المحدثون يعني محدث لا سند بلن إسناد بالناس يشتغلوا يستعملون السند والإسناد لشيء واحد سندني وإسنادني bir şey işletiyordu. Senet deydu, isnadni irade kılıyordu, isnad deydu, senetni irade kılıyordu. Ama dediğini yani bu beşteki hepimizge la yuhalif. Yani birisi mecazen, yani birisi hakikaten. Senet diyeni hakiki manası ne? Esma'ur rical, esma'ur ruvat. İsnad diyen çoğu hikayetu talikul metin. İsnad diyen hikayetu talikul metin. Ama bazıda esma'ur rical isnad debkep kılış ihtimallık var. Bazıda senetke isnad debkep kılış ihtimallık var. Bu adet bir talikul mecaz. Sonra zahara degen yer bir düşündür koyun işte. Zahar aşkara bol denge. Zahara hocam. Ve bihada zahara ennel metne huve gayetu ma yentehi ileyhi el isnadu minel kelam. Yani metin diginimiz muşuk yapılan metin muşuk yapılan metin diginimiz yani kalamdan ibaret boğan isnad yitidigan en ahirki nokta. Metin diginimiz yani قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم yani demek metin digen aslında o kilip isnad en ahirine gelip toxtaydı iken metin kelip toxtaydı iken metin digen öz aldığa bir maksat isnadning nishani demek için metinge uni kenedin metinde nima bo'lsa uni ma'nosi boshqa lekin isnadning nishani bo'lsin metin isnadniki yetadigan yeri metingacha yetadi metinning ichiga kirolmaydi isnad demakchi وأما المسند فله اعتبارات. خوش أمد مسند بزاي كان مسند بيجا بس جامع المسند الصحيح دك ما إمام بخاري جامع المسند الصحيح دك ما مسند تجنن مالهم مسند وأما المسند مسند تجنن فله اعتبار ونك اعتبار يطروا برقانش اعتبارنا بنا ده بلغز جبلان تعرف تقول بوم ما يدري ونن برقانشا تعرف با شو تعرف شو جهات لانه كذا تطب عندن تعرف دايما زيد خوش أحدها الحديث الذي اتصل سنده من راويه إلى منتهاه فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. مسند ديان مسند الاعتبار الأول بلنج اعتبار الحديث المسند ديان الحديث الذي اتصل سنده من راويه إلى منتهى يعني حديثن راويستن إلى منتهى ديان منتهى ne dedik beten metin dedik ma yani metin geçe ulaşkan hadisni musned deyimiz feşemile anda bu merfu mevkuf ve maktu şunu söz çıkardı biz şimdi hadis diyen ne dedik merfu hadis mevkuf hadis maktu hadis dedik ma anda
musnad degan shu bosh raviydan tortib, masalan Imom Buxoriydan tortib, masalan yo payg'ambar alayhisolamgacha, yo Ibn Umar sahobagacha yoki tabi'igacha, Urvat ibn Zubayrdan tabi'igacha masalan. Ashagacha ish qilib ulangan bo'lsa, nima deb ataladi shu? Musnad deb ataladi. ولكن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وقال الحاكم ولكن biroq أكثر ما يستعمل biroq bu musnad deganning ko'pincha ishlatiladigan yo'li bo'lsa fima jaa an nabiy sallallohu alayhi vasallam duna g'ayri, ya'ni payg'ambar alayhisolamning kelgan hadislar haqida ishlatiladi, an duna g'ayri emas. Ko'pincha g'aliban adam bitariqat taglib, ya'ni ag'labiyya ko'pincha hollarda bu musnad degan gap kimga ishlatiladi? Payg'ambar alayhisolamning kelgan hadis qavullarga, fi'illarga va taqrirlarga ishlatiladi ko'pincha holda. Sahaba tabiinlarga ishlatilmaydi. Ya'ni oz sahaba tabiin qilib man nadiran شاذ يعني أظهر التشتت. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل وهو الأصح. وبه جزم الحافظ في شرح النخبة. خوش. وقال الحاكم وغيره عنده حاكم دي كت مهدسة حاكم وأن غيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل وهو الأصح. مسند كان جاب فقط لا مرفوع المتصل ضلمش مرفوع المتصل يعني Peygamber sallallahu yetken ulaşkan senet kanam işletildi onu musnad deyildi onun başkası musnad deyilmeydi dep şunda dedi ve huve el asah degan ma masaladaki en ercah racih bo'lgan en sahih bo'lgan hüküm qasım şu ve bihi cezemel hafiz fi şerh nukba muşunki en asahliki en sahihliki bilen Hafiz İbn Hacer şerh nukba degan kitabida jazm qildi, jazmlashtirdi. Hafiz İbn Hacer Asqalani rahimahulloh. İbn Hacer. Buni ma kitobdan keyin o'qiydigan kitob bu musannaf. İnşallah ma'ni keyin shuni o'qishni inshaalloh. والثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول. خوش. والثاني مش كين göz qarşı. Birinci göz qarşı xas odamda biz tercih qilgan göz qarşımız musnad degan faqat payg'ambar alayhisolamga ulashgan, payg'ambar alayhisolamga yetgan, sahobalar san'atdagi kishilar uzilib qolmagan hadis deb atalgan hadis musnad deb atalgan. İkinci xil ko'z qarash, ikinci xil e'tibor va e'tibor ikinci e'tibor al-kitabullazi jumi'a fihi ma asnadahu as-sahabatu ay rawahu, ya'ni sahobalar rivoyat qilgan hadislar to'plangan kitob deb ataladi, musnad deb ataladi. فهو اسم وجغدا هو اسم مفعول بلودو اسم المفعول اسند يسند مسند اسناد قلنغان degan ma'noda bo'ladi. Bu masalan biz Jami'ul Musnad as-Sahih dedik-ku. Jami' al-Musnad as-Sahih degan bir kitobni ichiga Sahih Buxoriy degan bir kitobni demakchi bo'ldi-ku, kitob degan ma'nosini bor demakchi. Birinchi xil ko'z qarshi shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan hadis. Kitob emas, hadis. Ma'noda shu kitob. Shu hadislar bor kitob. Sahobalar rivoyat qilgan hadislar bor bo'lgan kitobni nima deymiz? Musnad deymiz deydi. Ikkinchi xil e'tibor. Huwa marjasi al-kitab ha? Huwa marjasi. Huwa damir. ايوه فهو المسند يعني فهو المرجع الضمير المسند فهو المسند بمعنى اسم مفعول بيشتكي من باب مسند degan اسم مفعول emas. بيشتكي مصدر ميمي ما عنده جو اسم مفعول. والثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا. والثالث üçüncüsü ay yutlaqa yakmamaydı ama beştiki bilen ikinci xil itibarda ism mef'ul. Ahirdeki itibarda masdar mimi. Ve thalithu üçüncüsü ay yutlaqa ve yurada bihil isnad. Musnad deb keladi. Musnad degan gap bilan isnad irada qilinadi. Yani itlaqu bunu da ataladi masdar. Bu mecaz babidir. Mecaz. Ay yutlaqa yani musnad degan gap ishlatiladi, itlaqul musnad ve yurad bihi al-isnad. Isnad ishlatiladi, majaz yo'li. Fayakunu masdaran, bu chaqda masdar bo'ladi. Musnad ism maf'ul, nima ma'nosida isnad degan masdar bilan keltiriladi. Bu chaqda isnad degani biz tushundik. Isnad degani nima? Ya'ni hadisning raviyning besini tortib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytuvchi bo'lgan raviylarni birdan so'zlashni deb ataldi isnad. Isnad keltirish, sanatlarni keltirish deb ataldi. Sanatlarni so'zlash orqali uni keltirish deb ataldi.
والمسند والمسند هو من هو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. مسند أمد bizde عندنا كلام حديث عندنا حديث عندنا سند عندنا إسناد عندنا مسند عندنا مسند مسند كم اصطلاح بقى مسند كم ده مؤول مسند هو مسند كلمة من يروي الحديث بإسناده حديثني سند ولان إسناد كان سند كاتب شلون روايات خلطغان سواء كان عنده علم به و حديثني سندني بالسون أو ليس له إلا مجرد رواية فقط ياك حديثني سندني بالمسون شخلب أشو حديثني روايات قلب falan rivayet kan falan rivayet kan da birisine rivayet kısa bu şeyden min batayımız musnid de batayımız bunu aşı senet kellikini bilsin ya ki bilmiyorsun bunu bilişiyle bizim bir işimiz yok bakıp kim dedim ha bir adam kitap kalaplam İmam Bukhari falan rivayet kan falan da bir uksa bu şeyden min ismini anlamına batılıdı o musnid de batılıdı وأما المحدث فهو أرفع منه وهو من علم طرق إثبات الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحهم دون المقتصر على السماع وأما المحدث بزدي عندنا محدث تبين بس محدث تيجان كم محدث تيجان أما المحدث وصا فهو أرفع منه مسندين استنراق يقرق محدث نكده لجسه مسندين يقرق çünkü وهو محدث diyen alime turuqa isbatil hadis hadisini ispatlaşının yollarını bilgen ve alime adalete ricalihi diyen hadisinin erlerinin adillığını bilgen ve cerhahum diye olanın kisellikini bilgen dunel muhtasi ala sema diyen fakat lam anlaş bilallah kupayla gelemez muhtasir diyen kupaylanış yani iktifa dunel iktifa ala sema yani fakat lam anlaşla falanı anğallam diye yapamaz. Belki özü falanı kandak, falanı sahih mu, daif mu, hadis sahih mu, daif mu, hasen mu. Bu hada ravi kandak. Bu adil mu ya ki cerh mu? Ya ki bu kisel var mı onda? Kezzap mu diyen aslında böyle daha muhakkik mi de batılıdı? Muhaddis de batılıdı. وقال ابن سيد أن ابن سيد الناس والمحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه. عند ابن سيد الناس rahimahullah mındaqdaydı ve muhaddis diyen bizim zamanımızdaki muhaddis diyenimiz men iştegale bil hadisi rivayeten diyen ilmul hadis rivayeten ve ilmul hadis dirayeten bilen şugullangan bunu size baldı yapıp çöndüp odak madem baldı kadarsa ilmul hadis rivayeten ilmul hadis dirayeten demekini baldı kadarsa öttü bunu çönmek olsan şunu müracaat kılama ve cem'a ruvatin ilmul hadis rivayeten dirayeten bilen meşgul şugullangan ve cem'a ruvatin ravilan toplaşılan meşgul boğan ve ttala ala kesir min ar-ruvati ve rivayat nurgulgan rivayetler ravilaga xabarda boğan ve öz zamanındaki bir münç rivayetlerge xabarda boğan ve temeyyeze fi zalika hatta ulife bi fihi hattuhu aşununda bu temeyyez yani başkalarından ayrılıp tuğan hatta hadis ilminde bunu xete tunulgan ve iştehara fihi dabtuhu bunu da hadislerini dabıt ihkam igelleş puhtulaş sahtelerini rastlarını ayrılış nimide meşhur boğan adam muhaddis de batılıdır. Dabıt. Bununki xeti yani hadis yazıştı mesela yüneli. Hatta diyen hadis yazgan ameliyette. Yani kitabetu diyen kitabetu yani kitabetu el hadis. Hadisine yazışı. Hadi adet ki xeti bunu hüsnü kat mıdakat xetinin çıraylık set yapmamaz. Yani hadis yazgan mı yazmagan mı? Dabtuhu. Ha? Dabtuhu diyen gap. Aslında yazıp bunu toğul yazgan mı? Dabıt diyen gap. Onu yazıplam koymayı istemez. Aşı ustazın aşı demek asli şeyhiden
anlagan peti to'g'ri xatolashmay to'g'ri yozganmi yoki xato yozib qo'yganmi degan. فإن توسع في ذلك فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة وبحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحافظ. Hamdi فإن توسع في ذلك hamdi aşu yukarı sıfatlardı mı kenarlap o dars kenarlaşıp hatta arafa şu şeyhlerini ve şeyhlerini mi tunusa tabakatan ba'de tabakat bu tabiqini onun ikinci tabiqini üstündeki tabiqini aslındaki tabiqini hem tabiqini düşen dağlayına yani sahabiş tabiqi kibarus sahabe sigarus sahabe tabi 3 tabiqa tabi'i kibar tabi'i evsatut tabi'i sigarut tabi'i onun tabi 3 tabiqa tabiqa olab İmam Zehebi tabakat da bir kitap yazgan tabakat 35. 36. tabakada tabiqi ayrım. Aynı İmam Zehebi'dek nima tabiqlarını biliş. Anladın? Ve tabiqlarını bilge vaqtida tabaqatan ba'd tabaqat bi haythu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin akthara mimma yajhaluhu minha. Yani her bir tabiqadaki bildiğin işleri bildiğin şahs, bildiğin hadis, bildiğin ravileri bilmeydiğinizin köp bolsa fa hada huvel hafiz. Bunun ne batılıdı? Hafız da batılıdı. Ve hafız diyen gep ağzımızda. Hafız da kâle adı yapamaz. Yani hadis ilmida hafız diyenin derecesi mi yukarı? Çünkü hafız muhaddis mi yukarı? Muhaddis mi ne yukarı? Çünkü hafız ne demez İbn Hacer Asqalani. Hoş. Ve fi keşşaf istilahat el-funun fi keşşaf. وفي كشاف اصطلاحات الفنون للعلامة القاضي القاضي محمد أعلى التهانوي رحمه الله فائدة لأهل الحديث مراتب أولها الطالب وهو المبتدئ الراغب فيه ثم المحدث وهو الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام بمعناه ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمئات ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواة جرحا وتعديلا وتاريخا ثم الحجة وهو الذي أحاط علمه ب300 ألف حديث كذلك قاله ابن المطري. خوش وفي كشاف اصطلاحات الفنون كتابتا يعني العلامة قاضي محمد أعلى التهانوي رحمه الله يزغان فائدة بالفائدة بقى إنما بوصل لأهل الحديث مراتب أهل الحديث حديث أهلنا مرتبة الرباط دليل الرباط أولها برنج مرتبة الطالب وهو المبتدئ الراغب فيه طالب الحديث وصل يعني ينض başlıgan حديث رغبت قان سلا بس إنما الطالب ثم المحدث عندك المحدث يعني كم وهو محدث تقنمز الأستاذ الكامل يعني كامل أستاذ وكذا الشيخ والإمام بمعناه يعني شندك شيخ إمام ديامو شنو معنى يعني من كده دك مثلا أستاذ من ديمز محدث ديمز ثم الحافظ عندك حافظ يعني قاسي هو الذي أحاط علمه بمئة ألف حديث 100.000 hadisi bilgen 100.000 hadisi bilgen adam hafızda batılır 100.000 100 alf hadis kaç hadis bilirsin aş varsa 10 hadis 20 hadis ha şu 100.000 hadis de vardı hadis indirge adlı ilememez 100.000 hadisini bilgen kişi hafızda batılır İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah 1.250.000 fıkıh hükmünü bayan kılan 1.250.000 fıkıh hükmünü İmam Azam Ebu Hanife 1 milyon. Her bir fıkıh hadisinde kaç hadis var? Her bir fıkıh hükmünde 10-20 hadis var. 10-20 hadis. Öyle bakada kaç hadisini belirttiğin ya bu çağda. Yani 1 milyonun cevap bir hadis kaldı millet hadisinde. Cek ya bu. Yani
100 ming hadisni bilgan odam nima bo'ladi? Matnan va isnad degan matnini va isnadini va ahvolar ruvatin uni ravilarning ahvolini jarhan va ta'dilan va tarihan degan jarh va ta'dil yani uniki zaifligini yoki siqa emasligini unikini tarix uniki qachon tug'ilgan qachon vafot bo'lganligini bilgan odam hofiz deb ataladi. Jarhan degan nima? Jarhan degani kesilni chiqarish degan gap. Kesal. Yani qanday kesal? Hadis nimada kesal qolsa kazzab. Yoki nimasi dabti asl tutish qobiliyati tuvan. Gapni xato qilib sotu yoki yolg'on aytib sotu yoki sunnatga amal qilmay ish qilib keyin chiqadi. Keyin hamma gapni sizga hozir oldirmay turaman. Tafsil chiqadamiz keyin. ثم الحجة عندك حجة deganimiz وهو الذي أحاط علمه ب 300,000 حديث. 300 ming hadisni bilgan. Hujjat deganimiz Hujjatul Islam Imom al-G'azali deydi. Hujjatul Islam Imom al-G'azali degan gap oddiy gap emas. Ya'ni 300 ming hadisni to'liq bilganda unda nima bilan matnan va isnadan va ahval ruvatin jarhan va ta'dilan va tarixan bilgan vaqtida nima deb ataladi? Hujja deb ataladi. Buni Ibn al-Matali rahimahulloh shundoq degan. Sizlar hujjatda aytasiz bu? Ha? Men talib desak bo'ladi, talib. Xo'sh, o'qimana. وقال الجزري رحمه الله قال الجزري رحمه الله الراوي ناقل الحديث بالإسناد. ابن الجزري رحمه الله deganki ravi degan naqilul hadisi bil isnad. Ravi degan hadisni isnad bilan naql qiluvchi ravi deb ataladi. والمحدث من تحمل روايته واعتدى بدرايته. Endi muhaddis degan men tahammala rivoyat o'zining rivoyatini tahammal degan yatqagan va atana bi dirayatihi degan o'zining u qilgan rivoyatining dirayatiga ko'ngil bo'lgan. Rivoyat degan hadis. An Umar ibn Khattab radhiyallohu anhu قال إنما الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني onun rivoyat faqat uningda nima yo'q, rivoyat ham qiladi, sharh yo'q. Hadis istilohi hadisning gapi yo'q. Rivoyat degan faqat rivoyat. Diroyat degan-chu, diroyatda istilohi hadis bor. Mav falani sahab, mav ravi, bunda mav tabi'i, mav sahabi, mav tabi'i tabi'i, mav falan tug'ilgan, bundan tug'ilgan, mav thiqa, mav g'ayru thiqa. Undan hadisning ma'nolari, hadisning mazmuni bunda hukm chiqadi deyam, ma bilim hammasini nimaga? Ilmul hadisi diroyatan. Diroya. Ya'ni dirayat ko'ngil bo'lgan kishi nima muhaddis deb ataladi. Val hafizu man rawa ma yasilu ilayhi wa wa'a ma yuhtaju ladayhi. Amma tahammala degani o'z ustiga olgan degani, nima hafiz degani man rawa ma yasilu ilayhi degan unga yetgan hadislarni rivoyat qilgan va wa'a ma yuhtaju ladayhi degan uning o'zida uning boshqalar ehtiyoji bor bo'lgan hadislarni va'a degan yatilgan kishi hafiz deb ataladi deydi. قلت واختلاف الاصطلاح في ذلك باختلاف عرف كل زمان. Endi xo'sh, musannif o'zining qavlini bayon qildi. Hamma so'zlarni keltirib, xulasatul kalam ifada imaram qultu men deymanki واختلاف الاصطلاح في ذلك. Bunundaki واختلاف الاصطلاح في ذلك bunundaki istilahlarning har xil bo'lishi باختلاف عرف كل her zamanning örfisining, örf adetining her xil bo'lish sabablikdir. Yani la mashahata fil istilah. İstilahda talaş yok da var. والحاكم فوق الحجة وهو من أحاط علمه بجميع الأحاديث متنا وإسنادا وأحوال الرواة جرحا وتعديلا وتاريخا. كذا هو في حفظي ولم أجد الآن موضع التصريح به ثم وجدته كذلك في حاشية شرح النخبة نقلا عن شرح الشرح. عمد ما مصنف نمدوته والحاكم أن يقول فلس حاكم والحاكم ده بكاسة هدس نمدك أن يقول فلنا حاكم والحاكم فوق الحجة حجتنا مستندور وهو من أحاط علمه حاكم ده كنمس ونن علمي جميع إسلامه هيك ما سمت كان هم إسلامه متن جهتن إسناد جهتن راوي لنا أهوال جهتن جرحا وتعديلا وتاريخا هم جهتن أزجك آخان كشين نبطلدو حاكم نبطلدو
Allah Hudayım bizim aşı makamı yetküze olur Hudayım. Allahümme ya Allah belliğna makamahum ya Rabbil alemin. Keda huve hifzi. Musannif dağıtıdı. Minna hifzim şunda. Yani hatilemde kallam dışında ba. Kallam dışında ba idi. Ve lem ecdil an. Hazır kadar mevdi'at tesrihi bir müşkil uçuk diyen bir oranını tapamadım. Başka kitaplarda gömdüm de kallam dışında ba idi. Ustazımın dışında anlıgan edindeydi. Thumme vecettu. Andikim bunu men digen de hakiminin müdakellikini kezalike fi haşiyeti şerhun nuhbe. İbn Hacer rahimahullah yazgan şerhun nuhbe digen haşiyedeki naklen en şerh şerhtin nakil kılıp yazgan kitap şerh-i nuhbeti köydüm. Bunu da köydüm. Ben digendek hakimne muhinda depto deydi. Demek kaza huwa fi hifzi min gözgaraşında. Min hifzi diye min hatiremdin. İsim dediğin gibi. Hatire dediğin gibi yani yadız kalgan yatılgan hatiremdin yazgan idim ben bunu. Min isim muhinda bal idi. Ben isimde hakim diye muhinda dep bal idi. Yadında demek yani kitap demez. Kitapta bir yerde kömürdüm yadında bal idi. Onu esleyemedim. Nerede kökünü? Kitapta bir yerde kökenledim. Nerede kökünü esleyemedim. Lema tezekker. Velakinni ra'aytu berakunu men İbn Hacer Eskalani yazgan şu şerh-i nuhbe, nuhbetul fikir diyen nuzhatun nazar kitabın ismi nuzhatun nazar fi şerhi nuhbetul fikir diyen kitabın üzerinde mi kadar taptım ya eşit köydüm ya eşit baytken de oldu. Şunu olan bugünkü dersimiz bir şeyde ahirleşti ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.